National People's Party Meghalaya State Unit Lingba Professor Don Kuparwar General Secretary Organization Haringkat ke Jingsenran lang Jingïalang ke Shillong City berkentop yoba Manroy Kharpuri President lembat ki weipat hakano paisengi jong ke khatlai tarik unailar araja arpusan kalapha jing tho show BDR Tiwari IAS Chief Electoral Officer CEO Meghalaya banpan Pynshai Halor ke Jingterwa pentri kam ya ke Special Intensive Revision SIR ya ki Electoral Rule da ke Election Commission of India ECI ha Meghalaya kumbalong lem hakiway pat. Ke NPP kalapan jing Pynshai Halor kinuki an election and pentri kam ya ka Special Intensive Revision karukambo kerdan ya ki nong tap vote haswa usnam khat khandai spa praponyo hapadeng usnam khat khandai spa praponyo bat arajar saw bat hadian usnam arajar saw nalor kiway pat. Professor Don Kuparwar habakran sikilat pathai kubor ulaong baka parti ke kwa jing tip Halor ki kot ki slag ki baki nong tap kin hapan penbyang haba pentrai kam ya ka Special Intensive Revision SIR bat bakan dan em ka benta ki dorbar snong ki nokma hakane ke jing pentrai kam nalor ki we pat ki mat ki basngokya. Shosho Professor Don Kuparwar ulaong bau Chief Electoral Officer ula bo dak yaki mat bala kedau daga parti bapen pau baon sa shem ka sin jam ban khot Jingïalang ya merjing mod bat ki seng san hima baper ka jala haki kendiat sngi ban wan. Ini suatu ba kini ka Special Intensive Review kan sa rekam mga long ta sa state ha. Ini kalian dungi abang learn yang ini lah yo tip ini ki jidong kambaro ani ka enrollment special enrollment ini ilong da disgo kindet nam ta ki beta bide bagi perlu beteng kita rules namar ki list ki babo di documents indicative documents bang apa submit manel rule ilong ki ba phone ni gede ba nagar government but ni super khat ko jing airport ya ki nasional di jumi ko state jumi ya kumta nila ya embed ba ni guru iyo CEO manyo banya kren batu ila ai ka team guru ba yo kan queries ki jumi ki kali jumi ga Pynshai jumi na u to bun ki Pynshai pangade ka saya pangade ki ba la room kerteng suana 1987 namkai ba 1987 adu ajar saw but ajar saw adil tinggi ila tinggi sulu ibu sing buat tip suah ngin partai ngin khat ke de mata sil la shim ya ka tidungi wala Pynshai ka to ne hi de bangir ni kwa hi ba nakalian since bangir ko ka 6 schedule alis ka benta jongki institution dungi di Wasnong di Nokma di CM ka ka benta mungkin don hadik benta ya taruh nilai politically dan kalian ke election commission let's say kita tapi bisa percaya kan dia dari arti hati an pada punya commission but kita pakai kata apa la kula ringiru ba kita hotno ya meeting itu orang parti nak kalian CEO manjot kat ya tiket Terima kini ngipit mangi ini yang concern kali indicative but not exhaustive list of documents you kita jenjar okay what ni hasor okay ya ni don idea ni bal don berjaya kapan nong le insam jenis tinggi kuah hebat ni semua julek mensua kemudian mensua ni akum tuhi apa kata angin lap nong dulu ilabu jengarkan pada ngabu ki queries au CEO pat muhi unsur sekat bat ni sayo pendidikan ni buat penyajian ya kini kamu nak makan lokan bet yang marka kejeng suku little role di belum inclusive buat panik include ya berapa kemudian belum menpendu itu kata hari ini kuat ini compare angilong hakan lu bentar break hak stick dong ini ba baru kita pada benhop anyo kita belum hakan ini kok kata lu suku ini jadi sekian ba kita hak ini kaji ini maka jadi full ini kalau kita baru ini kalau kita ini di pun stick apa wae dulu kalau jirap ya baru ai bang ya bendung lah apa kali terus lawan kan sistem dulu nang bangi minum dulu lah banyu ban don hak elektron kita kalau jadi bangi produksi itu jika kalau mau siswa bangi sistem ba ke itu saya ini ban sebutkan hak Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet
Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.